Pemirsa ring galah ungkuran penglimbakang media sosial nyan sandangan keruruh keramane ring sejroning rereh parikrama seni budaya Bali. Puni kemawinan pemerintah kaptiang sida nincapang selah majeng para seniman, utamanya ni sani mepaikatan sareng seni budaya Bali. Para angga seni ring Bali nyang rebecik program nangun Satketi Loka Bali oleh Gubernur Bali Sani Kelanturang. Paguyuban peduli seni drama gong lawas Sani kapucukin anak agung gede Oke Aryana saya kepisan ring saya jeroning nyokong program Gubernur Bali silit tunggil nyane melarapan ngelestarian seni budaya Bali. Paiketan dane taler nyarengang samian krama Bali untuk nyokong program pemerintah Provinsi Bali Sane Adiluhung. Agung Oke Aryana taler ngaptiang majeng para stakeholder, inggian pemerintah wiadin anggota DPRD Mangdani Side ngicenin uratian becek majeng angge seni ring Bali. Indika inucap kabuatang pisan antuk nincapang kahanan becek miwa gegiras angge seni ring sajeroning lestariang seni budaya Bali. Yang titiang manahan siro malih aturan jagi ngajagan seni budaya raga sejaboi raga sanewenten ring Bali puniki pinunas titiang sareng sami ngiring persementuan sareng sami mulat sarira sapunika ngiring sarang-sarang dukung program pemerintah sana adiluhung puniki mangna mikukuhan seni budaya Bali ini puniki sapunika. Nah sio sering punika taler harapan titiang ring stakeholder wenten guru wisesa wenten pemerintah sapunika taler wenten anggota dewan titiang yang terhormat banget pisan pinunas titiang perhatian duwe sasampun wenten yening dados pinunas titiang mandesida ditingkatkan malih sapunika. Wenten angar-nangar menawi sene pos-pos ring seni budaya yening dados pinunas titiang mangga ditingkatkan malih sapunika. Puniki nak parisasat energi bagi seniman titiang seniman-seniman raga sareng sami ring Bali mangga ragane sayan semangat ngayah daging ngajakan seni budaya Bali sapunika. Ring tengahing panglimbakan media sosial rite pengan mangkin kerama dangan pisan untuk ngerarah konten indik seni budaya Bali. Puni kemawinan keabtiang pisan pemerintah Mangdani Side ngicenin selah majang seniman Bali ngelintangin event seni budaya. Andika Bali TV.